bakunzi bacu bakunzi ba B-Info bakunzi ba B-Info please bakunzi bo mu Gisaka TV kandi baramutse ndabahe n'ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uno munsi tugenezo rya 17 ikoze no ku 11 uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 cindamusa cyane mwese mudukurikirana aho muherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi abari mu Rwanda Kenya Tanzania Congo Uganda, Mozambique, South Africa, aho muherereye hose muri Afrika tutibagiye abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya. Reka mu mpande zine z'igizisi tubaramutse tunabahe n'ikaze mwakino iganiro cacu cuno munsi wo bisanzwe ntabwo ndumwe ndi kumwe n'umwami Gisaka tugiye kuyaga cyane kuyingingo turaza gusimira mu gihugu cya Tanzania dusesangure kubijanye n'ibiriko birahavugwa inyuma y'igihe kitari gito twumva hariko haraba imyigaragambye ariko muri Tanzania twabwira yuko no munsi ibintu biri ku rundi rwego niko no bivuga biriko biravugwa cyane ndetse byanatangaje yuko president w'igihugu cya Tanzania yoba yaragiriye ikigongwe bamwe mu bari bahungabanije umutekano ndavuga bari bakoze imyigaragambye nkuko bisanzwe nababwiye ko umwami Gisaka niwe tugiye kubana kugira ngo atubwire cyane aduha umuco w'ingene ibintu bimeze atubwire nyamba barekuwe bose nyamba harabo yasigaranye kumbure turaje tubikomozeho mwami Gisaka ndakuramukije cyane nizera yuko uri kuratwumva ndakumva bwana munyamakuru ndagushimiye kandi na hano mu Gisaka TV tuguhaye ikaze nizere yuko mwaramutse neza aho mu Burundi twaramutse neza kabisa ibintu bimeze neza ego ya nuko mwami w'Igisaka mu ntangamarana rimvuze ko tugiye kuyagana cyane ku ngingo imwe gusa principale aho tuza kuyaga kubijanye n'ingingo Samia Suluhu umukuru w'igihugu cya Tanzania yafashe yo kurekura bamwe mu bari mu myigaragambyo ese iyo nkuru yakugeze urakoze cyane munyamakuru iyi nkuru kuviri mu karere nta kuntu itangezeho ndetse yangezeho mu bambere na mbere yuko iba published mu bitangazamakuru bwana munyamakuru iki kintu nari nkiteze ntago ngiye rero cyantunguye nkuko nari mbibabwiye mu minsi yatambutse ubw'imyigaragambyo yari ikaze ariko kandi madamu Samia Suluhu Hassan tukabona aratowe bikihuta cyane akabararahiye mu bintu byihuse cyane hanyuma tugatangira kubona abantu bidekarara uruhande bahagazeho bishingiye n'ibiba n'imikino baba bari gukina muri politike twagiye kubona uwitwa kuko ngo icyitwa Sade abamambure ba Sadeke ab'ingenzi twagiye tubona Afrika y'Epfo twagiye tubona Tanzania urumva niyo byaberagamo ariko twagiye tubona Zimbabwe ni ukuvuga ngo twabonye batangaza ibintu bitandukanye ngiye mu Gisaka TV ishingiye ku magambo community ya Sadeke yatangaje na East Africa ariko kuri ingingo ndaza kugaruka cyane kuri Sadeke cyane nagiye kumva numva baratubwiye ngo icyo twumve twari twiteze yuko Sadeke igizwe na les acteurs majeurs ari Tanzania na Afrika y'Epfo kandi ibi bihugu kari bibiri byose kugeza na n'ubu bikaba biyobowe n'amashyaka yaje ku butegetsi amaze kwirukana abazungu muri ibihugu niko bimeze kandi tukaba tuzi yuko ari ibihugu nyuma yuko bimaze kwirukana abazungu nta zindi ntambara zabayemo nta mpinduka zabayemo ni ukuvuga ngo ya mashyaka babandi bayatangije ideology iracyari imwe kugeza na n'uyu munsi niyo ikiyoboye ayo mashyaka kandi niyo akiyoboye ibihugu rero ntabwo twiteze yuko aribo bakaza bavuge ngo amatora ya Tanzania ngo nta demokarasi ibintu byose ntabwo tugiye kubigarukamo banenze bakavuga n'ibyo hano mu bifobagane batigeze bavuga ngewe ariko ndebye ku musozi w'itangazo bari basohoye avuga ati ariko Samia Suluhu agomba kwicarana n'abamurwanya batigeze baparticipatinga mu matora ati rwose tubashishikarije kwiyunga mu kubaka ubumwe ngewe aha hantu niho nese babwira ni Afrika y'Epfo cyangwa se Sadeke muri rusange yo iri gushaka ahubwo ko ihabwa uwo mwanya w'ubuhuza kandi iki kintu cyarakoze narababwiye nti muraza kubabona mu buhuza ikintu kigiye gukurikiraho munyamakuru
ndagira ngo mubwire ko ubuhuza twagiye kubona hadaciyemo iminsi itatu twagiye kubona tubona bari kuya abanyapolitike. Yego. Abanyapolitike barabarekura, hanyuma kandi abo banyapolitike ntabwo twongeye kubona bakomeza gusara ngo basizore basakabake nk'uko mu myigaragambyo bari bameze, nk'uko ababashyigikiye bari bameze, babaye nk'abashyirwaho silensa. Yego. Jewe rero narababwiye ni mwitegura akantu kagiye kuba. Kandi umunyamakuru, iki kintu ushobora gutekereza ko ari ikintu gikomeye, ariko uko tugenda twinjira mu kiganiro neza, ushobora gutekereza ko ari ikintu cyoroshye. Iki ni ikintu gikomeye, ndagenda mbabwira iki kintu cyo gutanga imbabazi mu buryo tutari twiteze, kuko abantu benshi bari biteze yuko Samia cyangwa se Tanzania igiye kubanyonga umwe kuri umwe, inyonga none ahubwo bakewa. Jewe mu Gisata TV narababwiye ni neza ntibakubise inyundo mu mutwe w'abashaka gusenya Tanzania, bwana munyamakuru. Rero hari mu magambo menshi mvuze, waba hari icyo watuganiriraho nawe, ariko mu by'ukuri ubwo ngeze aho tugomba kuba tugiye kwinjira neza mu kintu cyihishe inyuma y'iyi nkuru yo kubona mu gihe twe twiteze yuko bagiye kubasambisha imbere y'ubutabera, abandi twagiye kubabona babarasa, ahubwo akoze igitandukanye n'icyo twari twiteze. Urakoze cyane Muhammad Gisaka, ariko nshaka kumenya, hari benshi bari bamaze guciribwa urubanza, hari abaciriwe kunyongwa bivanye n'ibyaha bagirizwa, ndetse mu makuru dufise haravugwa yuko harimo abanyamahanga bafatiwe mu migumu ariko irabera muri Tanzania. Ndashaka tuyage ku bijyanye n'abo banyamahanga bafatiwe muri ino migumu, ko bo bari mu bagiriwe ikigongwe, aba nabo bari baciriwe imanza, nabo bimeze gute? Umunyamakuru ahanga ego n'abanyamahanga muri Tanzania wiyanda icyabo ego karorero ego icyaha kigisa Muhammad Gisaka, nitiko turakumva neza. Sorry, nari aje kukubwira ni muhaye akarorero, aho ngaho ndumva wari utangiye, wari uri kunyumva, wari ukiri kunyumva. Ego. Muhaye akarorero, nshaka mu Burundi tukajya mu byaha tugakora icyaha runaka, for example tukica umuntu, uburyo badutereta ntabwo ari bumwe. Ego. Ntabwo ari bumwe. Aba bantu avuga b'imbabazi n'iki barebana n'ibyo bintu by'imbabazi n'iki, ni abantu yasobanuye abari bo, ni abantu ni abatanzaniya bayobotse batazi ibyo bayoga, baba ari abatazi ibyo bayoga, baba n'ababizi nubwo ako kantu atagashyize, ariko mu mboni zanjye aka kantu turakagarukaho, ni politiki cyangwa aho bari gukina, turaza kwisobanukirwa neza. Ariko kuri iyi kesi y'abanyamahanga, abo ngabo bavugana n'ibihugu byabo, ni ukuvuga ngo nari nkwaye urwo rugero, twishe umuntu ntabwo biragoye ko uzapfa kumbona mu rukiko rw'aho ngaho mu Burundi, bazaza bajye kuvugana, nimba ndujyana no mu nkiko bazazana mu nkiko za hano i Kigali mu Rwanda. Ego. Yes, ni ukuvuga ngo iyo kese yabo rero irihariye, ahari kuba tutababona babarekura bagira ibyo batangaza, hari ibintu bakiri kuganiraho n'ibihugu byabo, hashobora kuba harimo ingorane, akaba ari iyo mpamvu tutari kubona atatubwira icyo bari guteganyiriza abanyamahanga bafatiwe hariya, kuko abo yavuze hariya ni abanyagihugu. Ego. Rero kuri kese y'abanyamahanga iba yihariye, bavugana ku rwego rwa diplomasi, ntabwo bavugana nk'uko badiringa n'ikibazo cy'abenegihugu. Tuje bwana munyamakuru ku benegihugu, ndagira ngo twibukiranye mu myaka ya za 2000 na kangahe, ntabwo ndi specific ngo nibuke neza umwaka precisoma. Ego. Hano mu Rwanda ubwo pressure ku butegetsi bwa FPR inkotanyi yari imaze kuba nyinshi, habayeho nuko ngo iyo myaka mu ntangiriro y'imyaka ya za 2000 ni nabwo hagiyeho imanza ziburanisha abakoze jenoside hano mu Rwanda. Nibwo pressure yakomeje kuba nyinshi ku butegetsi bwa FPR, nuko ngo bafashe baraza ku ruhande rumwe rw'abo barwanaga, bavuga ati mwakoze jenoside ibi n'ibi, ariko bakavuga ati ariko se mwebwe mwari
mutagatifu ntabwo mwarasaga mwebwe ntabwo mwicaga tuzi abantu amakuru arahari ibyogajuru byarafote nuko ngo mwishe abantu batagira ingano muri iki gihugu bakomeje guhangana n'icyo kintu bahangana n'icyo kintu ariko babona biranze neza ntabwo bazabasha ngana umunyamakuru ndagira mubwire ko niyo amahanga yaba agushyigikiye ntabwo bikuyeho yuko ugomba gukina politike nyine ntabwo ugomba kuvuga ngo munyemo nazanywe n'abanyamerika ngo muvuge ibyo muvuga ngo ni kazi kanyu hari ibindi bikorwa bya politike byo kugira ngo ucubye abo bantu baceceke bashyizeho ikintu nuko ngo bahise bashyiraho ikintu hano mu Rwanda nacyo ngo gikora ngo nk'urwo rukiko mpuzamahanga rwaburanishaga abahutu ni ukuvuga ngo bashyizeho ikintu cyo kuvuga ngaba basirikare ngo ntabwo ngo ni they are individuals ngo ntabwo ari igisirikare cyose muri rusange ku buryo twabyita jenoside ngo rero turaje dushyireho urukiko ruburanisha abo bantu bakoze ibyo bintu twebwe twitandukanyije nabo ntabwo ari polisi ntabwo yari polisi ya RPA ahubwo bara individual ku giti cyabo bari kuza kwihorera bahise bakinga ibikarito mu maso imiryango mpuzamahanga abashakaga kubafata nabo ngo babashyire ruriya rukiko bahise babazimya mu buhe buryo bashyize ubundi ku rwego rw'amategeko bwana munyamakuru uri kunyumva ndakumva cyane mu w'Igisaka ndakumva pe yes ku mategeko by'umwihariko mpuzamahanga kuko ibi ni mu masezerano y'ibihugu yani muri Geneva ntabwo niba ndetse u Rwanda rwashyize iyo rushyizeho umukono rwayashyizeho umukono yabivuze ngo iryo tegeko mpuzamahanga naryo riba rigiye kujya riba aplike mu gihugu cyacu imbere ntabwo riza kuba riri kuvuguruzanya n'amategeko imbere cyangwa amategeko y'imbere mu gihugu azari challenging rero iryo tegeko rivuga ngo niba abanyamakuru barakoze icyaha runaka ukakiburanishwa mu gihugu cyasinye kuri ari amasezerano ya Geneva nari maze kubabwira bivuze ngo aho yajya hose ku isi ntabwo bemerewe kuzongera kukuburanisha niba waragizwe umwere cyangwa niba warakatiwe igihano cyawe kikarangira ntabwo ikindi gihugu kiba kizagaruka ngo kikubwire ngo rero waburaniye muri Amerika for example hanyuma ngo ahangaha turi ni mu Burundi ngo natwe ngo ngwino tukikuburanishe biba byararangiye mu gihe icyo gihugu cyasinye ayo masezerano yego cyane mu w'Igisaka ndakumva cyane none rero bihurira hehe ngo nari mbaje kubaha case study ku Rwanda kuntu bahise bafindikiranya amahanga ubutabera bwaho hantu burahabuze bikabirarangiye n'ubu ngubu abavuga iby'ubutabera bakaba bagomba gutegereza igihe bazaba bakuyeho FPR ariko icyo kintu bakaba batakivuga mu gihe FPR ikigize ikiri ku butegetsi kandi bavuga bantu babikoze ndetse bazanyemo abandi bantu bashyashya aha mwibuke hano mu Gisaka TV nababwiye ukuntu ICC yari itangiye gukora ibintu by'amaguye ciye muri bamatsi mu ba agent hano hanyuma bikananirana ndetse yarangiza kuko bariya abantu bagombaga ukuntu muri Tanzania bafata abadiplomate ba ruriya rukiko nukuvuga ngo bo baraza visa bayisaba bageze ku kibuga binjiye mu gihugu mo imbere ego ariko baraje nk'uko basanzwe n'undi babikora kuko kandi ari ibintu byeme ariko bareba bati musubiye muvuye ntabwo muhawe ikaze muri Tanzania timuzajye ibyo bintu kubyikoza muri Palestine ego biba hano ni igihugu gifite sovereignty kuva ntabwo ari ukuza gutyo gusa aho ngaho baba bareshu hanyuma twakomeje kubona izindi nkuru sasa aho ngaho abagize urukiko ruvuga ngo rurashaka gukora iperereza nanangiye kukubwira nti niyo waba ushyigikiwe n'amahanga uretse ko Tanzania iyi ngiyi bamatse ibihugu nyine aribo bayashaka kuyangiza bo badashyigikiwe n'amatse ibihugu ariko niba umuntu nka Dede wari ushyigikiwe n'abanyamerika n'abongereza aribo bamuzanye aribo ibyo bintu yarabikoze abakorera mu nyungu zabo niba yaravuze ati iki kintu cy'ubutabera iki kintu cy'imiryango mpuzamahanga iki kintu cy'inzirakarengane ziri gutera induru kazikinga ibikarito mu maso ntabwo bwana munyamakuru urusaku niyo rwaba abari kurutera batari bwinjiye mu nzu iwawe ariko bari ku muryango ntabwo bikwiye ko urwo rusaku rushobora kukubuza gusinzira cyangwa ibitutsi byawe bakabyangiza cyane rwose mu w'Igisaka icyabayeho ni iki Tanzania imaze kubona yuko icyo kintu cya ICC gukomeza kuvuga ngo ntabwo ngo nimwinjire ngo ntabwo tubemereye ibintu bitari bike
ntabwo biri buze gukora nayo niho Samia Suluhu muri iyi weekend yaje akora iki naho ngaho niho buzingiye ubundi ariwo mukino FPR yakinnye abanyarwanda n'amahanga hanyuma Samia Suluhu nawe ibi bintu barabyitegereje n'abahanga cyane aba bantu n'abahanga yarabyitegereje araza aravuga ati no tubahaye imbabazi mwebwe mutazi ibyo mwakoraga turajyana cyane gose mwebwe mutazi ibyo mwakoraga hariya ni kwa kwanga guca bugufi cyangwa ngo ibintu byose abizanye muri rubanda ngo akavuga ngo nabatazi ibyo bakoraga ndagira ngo ko nabazi ibyo bakoraga nabo byaze bikuze bazarekurwa kuko uyu ni umukino wa politiki akantu yagashyizemo ngo nabatazi ibyo bakora kugira ngo amahanga cyangwa se abandi bantu batamuha urw'amenyo ariko mu by'ukuri n'abandi nabo buke buke azagenda barekura urumva ni ukuvuga ngo amaze kuvuga ngo arabarekwe mwibuke tariki 9 z'ukwa 12 1961 nibwo Tanzania yabonye ubwigenge ni ukuvuga ngo ejo ukwezi gutaha igomba kuba nanone iri kwizihiza iyi anniversary yaboneyeho ubwigenge none aho barateguraga ngo imyigaragambyo rukokoma yego ikirategurwa kabisa icyambere aba bantu bari bameze nk'abihebye urabona ibihumbi bigera mu 9 bwana munyamakuru bishobora kuba binarenga abariya ni ababazwe buri hari ababa batanabazwe ni ukuvuga ngo bameze abandi bameze nk'abihebye ni ukuvuga ngo babazaza n'umuragazo none araje abakubise igitabo cy'umutwe aravuga ati abantu banyu bafunzwe tugiye kubafungura cyangwa numva ko isi ibura abakiriya cyangwa ayiciye intege abaroreretse abaciye intege ni ukuvuga ngo ba bandi bari buzitebe ya myigaragambyo bafite impamvu zitandukanye ari baza kuvanga abantu bacu barafunzwe abantu bacu ni ukuvuga ngo abaciye intege arangije avuze ati ndabihanganishije ati njye nk'umubyeyi byanteye agahinda kubera impfu z'abantu abo nabo hari ukuntu agize ibiki abasutsemo akantu gatuma ubukana bwabo bugabanuka ni ukuvuga ngo batangiye kuvuga ati aha hari uburakari bwabo ari kubucururutsa ariko kubugabanya hanyuma sasa kuri iki kintu cy'inkiko niho yahise avuga ati ndetse guhera nona ngiye iteka hajyaho iperereza ryigenga rigomba gukurikirana abantu bagize uruhare muri ubu bwicanyi bica bene igihugu urumva ako kantu ego ni ukuvuga ngo icyo ngicyo ba bandi b'amahanga bari kuvuga ngo baje gukora iperereza ntabwo bagifite uburenganzira nta n'ishingiro bafite ryo kuza kuvuga ngo baje guperereza kandi igihugu gisanzwe gifite inkiko zigenga kandi zikora zifite ubutabera bwigenga ntabwo aba bantu babona aho bamenera mu gihe bashakaga kuza bavuga ngo ngo hakenewe ubutabera none habonetse abantu bagiye gutanga ubutabera by'umwihariko ni igihugu kigize ibiki gifite ubwigenge sovereignty ego ubwo nakubwiye ni aba bantu bano babura urukiko bano bamatse ibihugu aba ba agenti bayoboye ibi bihugu byo bakoresheje gusapota Tanzania yabakubise neza ewe niba ari inyungu cyangwa niba ari igitukuru yaje akabatwikira ubu ntabwo wamenya ngo bamiriwe aho bicaye cyangwa ibikorwa barimo aha hantu yabatsinze igitego cy'umutwe yego niwo mukino wa politiki njye mubwiye ukuntu hano mu Rwanda Kagame byamufashije ntuzamuye ikibazo cy'ubutabera kuko mu by'ukuri ntabwo ubutabera buba butanzwe urumva ntuzamuye icyo kibazo ku rwego mpuzamahanga ati reba kesizi uru twaruciye gutya aba bantu twarababuranishije kugeza no uzanye icyo kibazo bavuga ati agomba kuzana abandi bataburanishijwe kandi yarebyemo ab'ingenzi urumva nuko nguko muri weekend iyi nkuru niyo nkuru mu by'ukuri yaje iri guca igikuba hano mu karere ku bantu bakurikirana ibi bya geopolitike ntabwo abantu basobanukiwe uyu mukino wakinwe ariko ngiye kuko nakubwiye ko nakurikiranye ibi bintu bya dede muri politiki hano imbere mu gihugu cyacu no mu karere mu byo nise geopolitike uburyo yitwayemo
uburyo ingingo yamufashije njye nahise mbitahura neza kuko nyine mubwira yuko hari ahandi nitegereje cyane nabonye byakoze n'ubu bikimukorera. nuko umwami w'igisaka tuyaze byinshi kandi urumva ni yafashe ingingo nziza ndetse yanaryoheye abantu benshi, yerekanye ko hari umuvyeyi kandi akunda abasanzwe arongoye cyane cyane b'igihugu ca Tanzania. Mbega nk'agasunika ijambo ry'agasunika rugi ni ikihe kintu donc yagombye kwereka abanyagihugu ba Tanzania na rijya uvuga yuko yabafashe nk'abana kubera ko yababwiye ko bakora ivyo batanze? Bwana munyamakuru uko byamera kose nari maze kukubwira wenda nuko nabivuze mu magambo menshi ariko nyine nk'uko uvuze ngo ni ijambo ry'agasunika rugi, reka urugi ndusunike gutya. Uyu mudamu uko byamera kose yarabibonaga yuko baba abanyamahanga baba ari icyo ariko igihugu barakidurumbanyije. Ego rero uyu mudamu akoze ntabwo wabasha kumva neza. Ubundi iyo tugeze mu mitekerereze ya Ruto ukagera mu mitekerereze ya Museveni ukareba aho Kagame yicaye, niba ari sheki bagize n'iyi ngiyi kuko bumvaga ko ari ibintu ubwo beshuwe hamwe bagiye gufatira ahandi, none ahandi naho basanze umudamu yahadananye. Rero ubu amahoro arahinda, ngira ngo ni nayo mpamvu ubona sasa uyu mudamu yahise atangira kureba kuri foreign policy, atangiye kwibaza ngo hano muri Kongo aritwara gute muri iyi ntambara. Niyo mpamvu mwagiye kwa mukono yohereje ibikoresho n'abasirikare, ntekereza yuko ubu ngubu ari kubategura neza, cyangwa se ashobora kuba ibyo bikoresho ari ibyagombaga kuba muri izi ngabo ngiye nababwiye Ndayishimiye Evariste Nyiricyubahiro perezida w'u Burundi agomba kohereza hano muri Kongo. Bashobora kuba aribo baba bagiye gukoresha ibintu ariko mu by'ukuri yabyitwayemo neza bwana munyamakuru. nuko mwami w'igisaka reka ndagushimire cyane, nizera yuko ingingo utanze abantu bazitahuye kandi cyane. Bwana ko wabasha kwibaza yaza kuba ari hano mu Rwanda kuvuga ngo ewe bari kubahonyora kiringi machine y'abamara. Ego kiringi machine turazi ko yari kubamerera nabi. Nuko kace shimira cyane umuntu wese twanyuma kino bigano, ndizera yuko byinshi wabyumvise kandi ndabike abantu kumwe turonga guhura mu bindi bigano byacu cy'uno munsi. Bye bye.